ćemo pridobiti. Nadamo se da ste za ovih 8 godina naučili kolika je vrednost jednog osmeha, jednog zagreja, čuvanja nečije tajne. Neka vam budućnost bude vođena ovim iskustvima, jer je pred vama još jedan period kada će vam se iznova pružiti šansa da ispravite ono u čemu ste nehođice grešili i da nadogradite zaključak. Da jedni drugima darujete ono što pokreće svakog od nas. Da jedni drugima nesebično gradite lepe uspore. Sada si ovdje. Ovo malo zalutalo.